ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum ke Shubham Charitable Association hakajing kener kiti jingarap jongka shikwe gishnong githau hakski sajan ka pusantri ujemang arajar posau klepenlong ya ke program bekerpang halo ke jingle kho ya ka bede ba ke jingpoi benai batru banyadaya ka maryang Kuwi ni kita kalong ban pendan kam di sani turi pats ke belong ban sat khot bat pendan kam biang. Kini kalong balada pendan kam di kitu ki pats ke shisen bat bread no. Lani kita ki use and throw kum ki stay free kan kita shikadai ya kamaryang. Kini kim no tangkum tu balada pentu shikinala lani ki wa tang bagi penjabo maryang hendai kini bun snam. Hakini ke jing priang kubor halo ke jing le kho jang ki kenthei uba heavy stone kharparan MLA ke soring kham constituency lolong kumu kongsan badi kong Patricia Mukhim pat Mashri kum ke sembut kongsan. Kinomik ma jongga Shubham Charitable Association bekenthup yak President Nongseng ka Pushpa Bajaj bat kiwi ki dekhot ruk laidan lang rengkan. Labon kedo ba kajing penan kam ki reusable pads kalong ru kalar yo kam na benta kita ki betibet ban sojan. Ka Shubham Charitable Association kala terwaru baladadan na pedeng ki bakwa ban yo jingi kai pentibet ban so yak ni ki jan kila ban yo jingi kai khlam ka jing COA. After seeing the conditions of the environment here, we landed up that why not we can introduce our reusable sanitary napkins. These sanitary napkins are stitched by our local students here in Meghalaya, and we got the materials resourced and they have been stitched, and then after lots of trial and error we came up to this final product, which is fresh pads. It is the reusable sanitary napkins here. These are all been hygiene tested, and it is all skin free and very easy to use. Instead of using and throwing it the disposable ones, single use, we came up with this. These can be easily washed, these can be easily dried, and it can be reused for 3 to 4 years. So the final product looks like this. It comes in a package of 4 pieces here. We have 3 small pieces and 1 knife pad here. So for the 1 month of time, I think these are sufficient. We can easily wash it, dry it in the sun, and it can be reused again. The main idea is here to reach to each and every woman, not only here, but to each and every woman in all the districts and all the parts, villages of Meghalaya. Now we also have these reusable period panty for the students who have been traveling, for the adults, for the urine leakage. Instead of using the adult diapers, we all have introduced these period panties. These are very easy to use, where the sanitary napkins have been stitched inside here. These can be used, worn and travel, and then we can wash again and dry it in the sun. It does not move. It stays in place. Alright, this is because in the reusable ones we have a sticking part here, but since this is reusable, again and again it can be used, we gave a button here. So in your regular inner wear, you just put it here and you can put it here so that it does not move. Then it stays in place, and then you can use it in the ones which you wear daily. But these are the ones which are stitched inside. The pads are stitched inside here. So you can only wear this and then you can go out. Thiết une aspasan po la ne license. The thiết into sanitary pad ke basu use and throw pad no sure. How much is one packet of sanitary pad that use and throw? I think it comes to 40-45 rupees, and the whisper is around 170 to 180. Ito ada kamduna puna kadoro tau use and throw root they be berkat pat ya ka environment kanya kan ni kamariang tamiki wa
hay mentah pina pe ya social long ni kiwa apa ro kila red lut dak thong de kijan ne bangiwan pun khoi wa ru ne do ka jacket re berat hawa ne do patrun ne do ki blanket re berat hawa te namta kumbong I sodar snong mene ki hagis re berat hawa ber ka pai thana tu tikadai bangi pakhat kita ke AGA bangi ya wan baniat trilang berkaneka Subham Charitable Association Bishu kapajan chusu bikune la kan kabar kabang ke mana mana la chusu kumne ni tabagane batang ibe ijen ibe bu apo wisna por ndi de la de patas shwa ka be ko be ke chan lo ban ba doni apo long ka ba khnang ba dum dum tan lo jing mong jing ta ini na lo pimla ai ban shushna kum to ka de ba ro ka de ba dan ka be ka da ka license ban yo ban snai ke ne ba da ka report ka bala issue da ki doctor ki ba da untuk ban om da kita ki senior doctor ma ban om no ta ka da long jaga ni yo ni kan phat ba roi ni kan no ka indir bi state da chan chu phasna kum to ka we ka long ta ka ba phat ka long kum ta jing ka ni jing wan ra chu ni ka ni ka organisasi ni ka long kum ba ka lat aikam acha mata di pisa ka we ka long ba la da dan mano muna ki ba kwa ban man sakman kila ban man sakmat ba la ban ni kontak ini lo la da do ka we ka long ha ka ba de thi de ne long kila bande kini kita long ka kila ban simi ha ka do ka ba ko bala mention ne ki ka ni ka do ni ta long kila la aspa kila ban simi ni asan pun malong san pun kila yo ban ya dan mi si la iya tam ban si resisten ba ki thep na ban ki de tang ka ne la ne ban de tang ka ne si sen ma ki la along bi si sakin ma ne kila ban kap ne ha po tong ka ne ka betul de te dong da kila de penun kambat kila ban si sat di pa kini so so tali ha ka ju ang wi ka tak te long so ka we long la da Kakam cumi kalau ba dan kalau kakam cumi kalau ba kata kawe ka ban hakabade hakade ka thi kawe hakaka ne ka kam ai kam acha me ksero kawe kalau ba la tapi smuntana sangkwa ban ya chon kiti ang ro I ai kam ne ksero I khap la dei kini ki bala de test na jong shadong kila man shu wan saka ne ka association joi ne ka support ka chaka wi ai training min chu ai ki kila ka la ban de ka no si hajar kelai ni kat orang tu lah kata yang ni taman susu ro kata kalau kita tambah kalat dan akam aja mata divisi और जब स्वच्छ भारत का नारा पूरे भारत में चल रहा था टीवी में आ रहा था तो हमें तो लग रहा था हमारा मेघालय तो ऐसे सुंदर है ऊपर से दिखने वाले सुंदर मेघालय से भी उन्होंने एक नदी ऐसी निकाली जो गंदगी से भरपूर है और वहाँ भी जब हमें भी उसमें जुड़ने का मौका मिला और हमारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो ट्रेनर भी बन गए हैं ये लोग आके बोलते थे कि मैडम वहाँ तो जो ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट है हमें मत भेजिए वहाँ बहुत गंदगी है वहाँ से प्रेरणा लेकर हमने ये पैड बनाया अगर ये पैड बनाने से हमारा सफ़र खत्म नहीं हुआ अगर इस पैड को बनाने में इसको घर घर में पहुँचाने में अगर आप लोग का सहयोग नहीं मिला तो ये पैड बनाना निरर्थक हो जाएगा कोई भी शायद ये कह ही नहीं सकेगा कि एक नदी को सफाई के अभियान में लेके आने वाली मेरे ख्याल से इनकी भी एक उम्र है इन नदी में मैंने इनको देखा किस तरह से उतर के ये स्वयं जूझ के जो सफाई के अंदर इनके अंदर क्या है एक ना कि मेरा मेघालय सुंदर हो मेरा मेघालय स्वच्छ हो ये जल जहाँ से भी जा रहा है जो इसको पी रहे हैं जिस खेत में जा रहा है वो सब शुद्ध हो हमारे मेघालय वासी स्वस्थ हो ये किसी तमन्ना से लेके ये महिला उस नदी में उतरती है और कुछ लोग इनके साथ हो जाते हैं तो आज अगर ये पैड के द्वारा अगर गांव-गांव में लोगों को हम रोजगार दे पाए घर घर पहुंचा पाए तो कितनी बड़ी बात होगी आज तो सिर्फ पद्मश्री मिला है ये हकदार कुछ और चीज की है लेकिन इसके लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला तो इतना ये प्रयास किया हुआ ऐसे रहेगा इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ एक कदम हमने बढ़ाया एक कदम आप बढ़ाइए कभी मैम का भी ये सपना साकार होगा और हमारी भी मेहनत साकार होगी थैंक यू Hausnam arajar kat kendai ngia don kat tu kat nengut kejing sedang kadai nak long time semua naman ngia ayu observe kat tu kejing dap nyu pesan senam te ngi ong bania penkut ya kanu ke jaka bangin ya adopt ya kanu jaka te hakat jing ya wat te jaka ngi poi hakan ni ka wa kalian bat ngi I bak ani ka jabo te ka balak palat te ngia concentrate baik hang tu kan kini ki shubham ru
ki wan leng ba jong ki wei pat ki breu kan ki klem wan as an organization nang kong ki wan shwa as an individual dah hadin pada ki wan ki pha ki student jong ki bro khoj te ha ka pon bangia pen khoj wa ngi lap ki ni ki pat ki bread be kum tu ki pat ki bread ki hagis tingi ngau khia man sem ha but ini pada imat be dei breu ba perkhat jangai isa penmi kini ki reusable pad kini ki jing pendon kam na benta ba poi benai da ka ba sat ni men shwa ke mapadon kini ki pad ki tingi sat ni thak ni pendon kam biang te kalong economical lu nam ta ki ba duna jing yo namar pinthet ki to southly la ne laisnem perkhat la da hiap thet pad man ka pon man ubenai chi spa sau pho ne pra pho ne kalak ta ai kapla tingi smutanat pada bagi don ki breu kum kini bagi ui ka tu ki perkhat ban le ai na kamta tu ka jing ui kan perkhat kat kani ka jing don breu jongi ki kan thai pro kani ka ke jela ladangi pendon kam de kini kala long economical bah kala penmi shibun ba ki kam na ka benta ki long kemi kan ki banang ban su ban lele mo but kalong na kum ka revolution te pis dang na way kan nang por hadun la tip lot ka jela blo ka way but nang ka ke jela kan poiru shawai na marba ngila mlien kan ka use and through pendon kam bread ngim salia ka poi he pada tu ka jing bread jongi perkhat mo phi kitu ki bre ki batre te marten ada ngi bread ikitu ki jakhlai kham tam kan ka jing poi banai mo kala bandon ki infection kala bandon ki germs ki ba pli hang tu ki ba tre hap kta lu gitu ber khoj hab ban smusun hab ban perkhat ken bengila bread ja yu ki tu ka bangi bread kata ka dei ki bangim ju perkhat te kede jingstang te bagi wan kene ka Shubham Charitable Association for office te kong badon kene che program ka balong kum ka awareness kom training program ka bere shpang kene ka bansai kini ki huggies tak fresh parts kini kate kampam ini kilong kami te aso bagalong ko kam ban ai chikai yakini banta nama tampa khoi suba marba hekini singi ba akaleng ke ki tong ki thani ka rijongi ba ki wa ba bun ki bread kini plastic kini huggies kini ki patch po ki wa kan kolong ke ba excitement ban pet te kampam bikiban company Shubham teng sudai ban sim kini initiative ban pelong po shrong sorkham na kamta kimen toy jingklong kami ha juga por kini company kala batai ban ta kita kilong kami ga tan kini ga training kan ai chi kai kunu ban snai kini ki tiar ba juga por kalong pan ban ke chi kai ki ban yo kam yo jam te kata ke bang sim khia nam ta kini ka training